Ya Allah Gusti. Alah. Warase kapan kaya ki? Nok. Nok. Ki bapak sing nginum obat kayong wedange. Lah kayong. Wis aja akeh lah. Ayo. Kayak ki umbeles ropot-ropot bae watu kita bang iklik nok kayong. Umbeles nga sekalian, Pak. Ini go gawe bubur cadi loh. Ampun sih kon. Sesuatu kasing kenceng. Nenggo bisa berit, bisa curut. Galak temen kon ana wong lanang lagi mriyang kagalake ngluwi blajan karangan kon. Ana wong lanang mriyang ya pejete mbok apa? Ada lagi beli tok. Nok. Ali waras ta di tomongi baik. Berburu yang diteladung ali waras. Ada lagi beli tok. Wis. Kroangan bae raupi umbel kon. Lah. Permisi, tak melu ngamen sedelat. Siapa ini ya, wong ngamen baik. Tuh, kayong lah, kayong anak baik. Cetek yo. Yo, malam ini kelabu. Buk. Waya mas, pasti gagreng ngamen baik. Melu ngamen yo. Melu ngamen. Sabruk. Bojone lagi mriyang penyakit melarat. Iku ora wedi kayak iki bapaknya jablon, Jawa blonde dobol. Dobol. Kumis kayak anak ireng anak putih. Galak kemen yakin cepet mati Rika yo aja galak-galak yo. Wis mana? Galak kemen wong sumpah. Oh ya maaf, masih gagreng baik. Orang wong lanang lagi mriyang apa?